Ibintu birahindutse cyane ku butaka bw'u Burundi. Amakuru atugira haravuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye ubu ngubu ari guhigishwa uruhindu. Amakuru aravuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi bari kumuhiga cyane, abashaka kumuhitana nabo bayoboranye ishyaka rya CNDD FDD nk'uko bigenda bigaragazwa nyuma y'uko uyu mugabo byemejwe neza ko ari we uzahagararira iri shyaka rya CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu mezi make ari imbere, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2027 bikaba bivugwa neza ko bamwe mu bo bayoborana iri shyaka rya CNDD FDD bashaka kuba bamuhitana ku butegetsi nk'uko bigenda bitangazwa. Bivugwa neza ko habayeho igitsure n'igitugu ndetse n'amanyanga akomeye cyane kugira ngo uyu mugabo perezida Evariste Ndayishimiye yongere gutorerwa kuba yahagararira uyu mugwi cyangwa se iri shyaka rya CNDD FDD, ndetse benshi bakavuga neza ko uyu mugabo kandi atarakwiye gutangwa ku rutonde rw'abazahagararira iri shyaka. Amatora yo kuba iri shyaka ryahitamo uzarihagararira ngo yabayemwe amanyanga menshi cyane ndetse n'amatiriganya, kuriganya ndetse n'ubujyajya nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amakuru avuga neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje guhenda ndetse ashuka ku buryo bukomeye cyane abanyamuryango b'iri shyaka, ndetse ibyamaze kujya hanze biravugwa neza ko bamwe batangiye kumurwanya ndetse bagashyikirwa bagafashwa kandi n'abo mu nzego za gisirikare batari kuvuga rumwe nawe. Ibi biri kuba kandi mu gihe 23 yo itoroheye ingabo ze ku butaka bwa leta ya Kongo ikomeze kuzicucuma ndetse nta mbabazi, kuko bisa nkaho izi ngabo z'u Burundi zasheswe ndetse zamaze gutangwa ku kiguzi Tshisekedi akomeza guhereza uyu mukuru w'igihugu. Ibibazo birakomeye cyane, perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babigaragaza, ariko kandi abenshi nabo bakavuga neza ko uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya kuko abasirikare be basa naho batakiri kumwumva, by'umwihariko abatabarizwa muri iri shyaka. Ngira ngo murabizi ku butaka bw'u Burundi amashyaka ni yarihujwe, ariko byasabye ibiganiro ndetse byajemo n'imiryango ikomeye cyane ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu bitewe n'imyivumbagatanyo yari yatangiye, bisaba ko haza kuba ibiganiro ndetse bajya kwiyunga bayemeranya guhuza amashyaka kugira ngo babe babasha kuyobora. Ibi kandi byasaga naho kubera ko buri shyaka yari rifite igisirikare ryacyo, guhuza rero byatangiye kongera kugorana cyane. Gusa iri shyaka CNDD FDD niryo ryagize imbaraga ndetse riza kugira umukuru w'igihugu agirwa perezida Neva, ariko bisa naho atorohewe kuri ubu ngubu kuko abo bayoborana ntabwo bamwumva. Biravugwa neza ko hakomeje kugaragara igitsure gikomeye cyane yashyize ku bakuriye iri shyaka kugira ngo yongere kugirwa umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu. Aha rero niho hari kuva inkuru zemeza neza ko bashaka kumuhitana aya matora akazagera, maze hari hashizweho undi mukandida utari uyu mugabo nk'uko benshi bakomeje kugenda babigaragaza. Bamwe baravuga neza ko umugabo bita Bunyoni ndetse na General Prime Niyongabo bakomeje kubijya inyuma kuko barahiye ko uyu mugabo atazayoborana iki gihugu, nyamara benshi bakomeza kugenda bafata nk'inshuti. Nyamara perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe ubwo mu ruhame aheruka kugaragara yivugira neza ko hari bamwe bamuri hafi ndetse bayoborana, ariko afata nk'indyarya ruharwa ndetse bashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko ngo akaba yarabimenye ngo Imana asenga yamaze kubimwereka. N'amakuru agerageza kwerekana neza ko umwuka utari mwiza, ariko ibigezweho none habyo byerekana neza ko niba hatangiye kuzamwe ibigamije kuba byahitana ubuzima bw'umuntu, ibintu byakomeye cyane. Ubu butegetsi bw'u Burundi buraza gufatwa nande ko ibintu bitoroshye. Gusa nanone hakomeje kugenda hatumbagira umwuka mubi muri leta ya Gitega nk'uko bigenda bitangazwa. Abadede bakomeje kugaragaza neza ko babajwe nuko batitabwaho kandi igihugu cyabo cyarabohereje muri intambara bizeye neza ko bazabona ibyangombwa nkenerwa, nyamara 23 ikabikomeje kubacucumbira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo. Ibi kandi bikaza kugaragazwa n'agahinda baterwa nuko abashyinguwe ku butaka bwa Kongo aba bose babaye impfabusa ku gisirikare cy'u Burundi. Imiryango yabo irajya kurekarama bakayibwira neza ko abasirikare baturutse ndetse ko batazi aho bari ndetse baburiwe irengero, ahubwo bakabasaba kubafasha gushaka babo basirikare bakomoka mu miryango yabo, kandi babizi neza ko mu by'ukuri bashyinguwe mu mva rusange mu byobo nyuma y'uko bagiye bagwa ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ndetse abandi 23 ikaba yaragiye bacakira. Ibi byose nibyo biri kugenda bitumbagira bikazamura umwuka mubi mu gisirikare. Mu ngoro y'umukuru w'igihugu hakagaragara ibimeze nk'ibitero bikomeye cyane. Mu ntego ishinga amategeko hakumvikana kudahuza gukomeye cyane muri leta majoro ho ntitwavuga inzego za gisirikare zikomeje kugaragaramo ibice bigera kuri 3. Ibi byose
birakomeza kugenda bishyira mu kaga gakomeye cyane, ndetse uyu mugabo usa n'uwicariye intebe ishyushye umujyanama afite n'umwe wenyine ni perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu kandi nawe akaba atorohewe n'ibibazo bye muri iyi minsi, dore ko nyuma yo kuzenguruka amahanga asaba ubufasha asa n'ayamaze kumuhenera. Ibi rero bikaza kumwereka neza ko na 23 yamaje kugenda imutsinda mu bya diplomasi ndetse na politiki mu gihe we yahugirwe mu rugamba, nyamara narwo bikaza kurangira arutsinzwe. Imyigaragambyo ikomeye cyane Kinshasa yongeye kuba, ariko ibi ntabwo turi bubitindemo. Gusa abaturage baragaragaza neza ko batishimiye perezida Tshisekedi kuko nta gishya, nta kintu yabagejejeho mu myaka yose amaze ayobora iki gihugu. Bavuga neza ko ibyo atekereza byo kongera guhindura itegeko nshinga, kongera kwiyamamaza byo batazabyemera, ndetse bakomeje kumushyiraho igitutu cyane. 23 ibi birakomeza kugenda biyongerera urukundo, kuko niyo igaragaza neza ko itewe inyota nuko Kongo yaba igihugu cyigenga ndetse kikongera gutezwa imbere bundi bushya nk'uko bigenda bigaragara. Nubwo benshi cyane bakomeza kugenda bagaragaza neza ko Tshisekedi ibi ngibi azemera akabisigamwo ubuzima, aho kugira ngo yemere afite 23 ko yastekinga over ikaba yagira ibyifata. Ibi biraba mu gihe Joseph Kabila yafatiwe ibihano, ibintu ntabwo byoroshye ku butaka bw'u Burundi. Kandi yaraturuka inkuru zivuga neza ko ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hakomeje kugaragara umutekano muke nyuma yo kwikanga ibitero bikomeye cyane byo kwinjirirwa mu mabanga akomeye cyane ya za mudasobwa nk'uko amakuru abivuga. Ibi byose birakomeza kugenda bigaruka ndetse binagira ingaruka zikomeye cyane kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi, ukomeje kugenda yakirwa ndetse mu bice bitandukanye, ariko bikagaragara neza ko abaturage batamwishimiye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kandi akagaragarizwa igisa naho abaturage bakomeje kwerekana neza ko bababajwe n'abasirikare bakomeje kugenda bapfira ku butaka bwa Kongo, nyamara ibi akomeza kugenda byirengagiza, akagerageza kuba mwamwanya nk'uko bamwe batangiye kugenda babyandika ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kugeza ubu nawe ntabwo yorohewe, bashaka kuba bamwirenza. Abasirikare ndetse n'abandi bayoborana iri shyaka rya CNDD FDD basa naho bariye karungu ku buryo bukomeye cyane. Perezida w'igihugu cy'u Burundi aratangaza neza ko abataramenyekana bashobora kuba bari mu gisirikare bamaze kwangiza ubu bwirinzi ku buryo bukomeye cyane, ndetse hakagaragara igituma benshi bavuga neza ko drone zatangiye kugenda zigerageza kugaba ibitero muri ibi bice nk'uko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kubigaragaza. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenya amakuru neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwamaze kwangizwa, ariko kandi benshi bagahuza amakuru ko bushobora kuba bwangijwe n'abasanzwe bakoresha izi systeme. Ubusanzwe hari ababirigi bakorana n'ingabo z'u Burundi zabitorewe ndetse zabiherewe amasomo akomeye cyane mu gukoresha ubu bwirinzi bw'ikirere. Ubwirinzi bw'ikirere kandi bugerageza gukoreshwa umunsi ku munsi amasaha 24 kuri 24 by'umwihariko muri karitsiye zibarizwamo umukuru w'igihugu. Ibi rero byamaze kuba confirmed ko ubu bwirinzi bwamaze gukurwaho, ndetse ikirere gisa naho cyambaye ubusa. Ibintu biri gutera ubwoba ndetse n'inkeke perezida w'igihugu cy'u Burundi uvuga ko hari abari gukorana n'abari imbere mu gihugu kugira ngo umutekano we ujye mu kangaratete. Ubwoba ni bwose, igihunga ni cyose. Binavugwa neza ko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kutagaragara ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Izi muvoma bisa naho ikirere cyambaye ubusa, ni nko kuba uri mu nzu idasakaye uba ushobora kunyagirwa igihe icyo ari cyo cyose. Nibyo uyu mugabo afata nko kuba ari hano, maze mu gihe afite abanzi benshi cyane bari kumurwanya muri iki gihe, akaza kuba yafata umwanzuro wo gukora ingendo bishobora kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Mu by'ukuri ninde wagerageje kwangiza ubwirinzi bw'ikirere bw'u Burundi? Ninde wakoze ibi ngibi ko asa n'ushaka gushyira mu kaga perezida w'igihugu cy'u Burundi? 23 benshi barayishinja ko ari iri kugambana igakorana na bamwe mu bayobozi b'u Burundi, by'umwihariko mu nzego za gisirikare, bari kugerageza gutesha umutekano muke cyangwa se guteza umutekano muke mu bice bitandukanye, kugira ngo perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Burundi bakomeze kugenda bajya ku gitutu. Abaturage kandi bivugwa neza ko batangiye kutimvamo perezida uyu nguyu, kuko bisa nkaho bamaze kwerekwa n'abakuriye inzego z'umutekano ko ari we kibazo gikomeye cyane cyamaze kwishora mu ntambara. Ubundi Burundi ubusanzwe ntabwo bwashozaga intambara ku gihugu icyo ari cyo cyose, dore ko benshi banavuga neza ko byanagenderaga ku bijyanye n'uko nta bushobozi bw'igisirikare gihari. Ariko uyu mugabo yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akongera kwihandagaza ku mateleviziyo avuga neza ko azatera ibihugu bitandukanye birimo u Rwanda, nyuma yo kubona neza ko bimugoye ndetse bitashoboka, ndetse akagirwa inama yo kuvuguruza amagambo yo kuko ashobora kumukoraho. Noneho yashwanye n'igihugu cy'Ubuganda avuga
neza ko ngo nacyo azagitera, aho benshi cyane bamuhaye inkwenene bakibaza ngo ibyaba yanyweye n'amagambo akoreshwa. Son Excellence nyiricyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi araza gutakambira Ububirigi burebe uko bwamufasha kubwirinzi bw'ikirere cyangwa arongera kubaga yifashe nk'uko bisanzwe bikorwa rimwe na rimwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi wafite nk'inshuti wamugira inama ndetse akagira ibyo amufasha mu buryo bwa gisirikare ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto, ariko benshi bakagaragaza neza ko nawe kuri ubu atorohewe na gatoya, ibyo kumusaba ubufasha ari nko gushakira imfizi ho amata. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragaza neza ko uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Telefone ziracicikana i Bujumbura, mu nteko ishinga amategeko, mu ngabo, ahantu hose bisa nkaho bari gushaka icyakorwa mu gihe umukuru w'igihugu we yanze gusohoka mu rugo, ndetse bivuga neza ko ari mu nzu yo hasi aho ashobora kuba afite ubwirinzi bukomeye cyane. Abasirikare bari mu rwego rwo kurinda umukuru w'igihugu cyangwa se mu mutwe ugamije kurinda umuryango w'umukuru w'igihugu baranyuranyuranamo mu bice bitandukanye byerekeza mu bice by'ingenzi no ku nyubako z'ingenzi zikorerwamo na leta. Benshi aho bashobora kuvuga neza ko hashobora kuba hari ubwoba bw'uko ubu bwirinzi nyuma yo gukurwaho hashobora gukurikirwa n'igitero gikomeye cyane nk'uko bamwe bakomeje kugenda babigaragaza. Ibi bikomeje kuba igihe hari inkuru zavuze neza ko hari akadrone gatoya kagerageje kwinjira mu rugo rw'uyu mukuru w'igihugu, ariko biza kurangira katageze ku ntego kubera ubu bwirinzi. Nyuma yo kuba ubwirinzi buvuyeho, bisa naho rero hari ikikango gikomeye cyane, umukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ari mu kangaratete. Ibi kandi birahuzwa n'amakuru amaze iminsi avugwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, aho itumanaho kominikasiyo kandi yavuyeho iminota 29 n'amasegonda 30. Ubundi ibingibi ntabwo bibaho, ubu usanga muri ubu buryo hashobora kuza gutakara amabanga y'igihugu, ndetse ikibuga cy'indege kindiriwe igihugu kiba gishobora gufatwa isaha n'isaha kuko ntawe bukontorora indege zinjira zigwa kuri iki kibuga ndetse n'izisohoka. Amakuru akagaragaza neza ko kandi muri icyo gihe hashobora kwinjira ibintu bitazwi bizanywe n'abafitemo inyungu, ibintu bishobora guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu byakinjizwa ku kibuga cy'indege kandi mu buryo buboroheye. Ibi rero birakomeza kugenda bizana igitutu ndetse binashyira ubwoba bukomeye cyane kuri nyene cyubahiro na bamwe bayoborana, dore ko binavugwa neza ko ubu batangiye kumugera amajanja mu gihe we yatangiye gutegura uko yatangira kwigarurira imitima y'abarundi, harimo n'abamurakariye by'umwihariko abafite imiryango iri mu gisirikare. Bavuga neza ko imiryango yabo yamaze kuba bayisheta ndetse igirwa nkaho ari abacakara baguranwa amagana bakaza kujyanwa mu ntambara. Uyu rero ngo afite akazi kenshi cyane ko gukomeza kubigarurira imitima muri iki gihe gito gisigaye kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu yongere kuba. Ku butaka bwa Kongo 23 yo irakomeza kugenda yadivansinga, ndetse benshi bagahuza ibibazo byo mu Burundi na 23 mu by'ukuri, kubera ko bavuga neza ko iki gihugu cya Kongo by'umwihariko mu mutwe wa FCM 23 wagiye ugaragaza neza ko Burundi babangamiye mu bikorwa byabo bya gisirikare, nabo bashobora kuba bari kugenda bihimura bakorana na bamwe mu batangiye kugenda barwanya iyi leta bari interine mu gihugu cy'u Burundi. Cyama 23 gifatikanyije na twirwanaho bamaze gukora ibitendo karabutaka. Namakuru agaragaza neza ko twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge zifatikanyije na 23 muri operasiyo neza mu birometero 3 gusa uturutse Mikenke, aho babashije kwicira General Etienne Ndizihiwe. Uyu akaba ari umwe mu basirikare bakomeye cyane b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi baje gutanga umusada ku butaka bwa Kongo bakomeje guhura n'ibibazo. 23 muri za operasiyo zayo zo guhiga bakuru muri bo. Ubu tuvugana uyu General Etienne Ndizihiwe yamaze kugandagurwa ku buryo bukomeye cyane, byabanje kugirwa ibanga ndetse ingabo z'u Burundi ntacyo zishaka kubivugaho, baruciye bararumira bisa nkaho nta cyabaye. Ariko intare za Sarambwe nyuma yo kumurasa amasasa abiri mu mutwe zahise zigamba iki gikorwa. Uyu n'umwe mu bari barazengereje ingabo z'u Burundi, umwe mu bakorodonaga ndetse bakayobora ibikorwa byerekeza Minembwe
Sarambwe, Mikenke ndetse n'ahandi habarizwa abanyamurenge. Ngira ngo murabizi ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi na Wazalendo ndetse na FARDC zibasiye ibice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge, by'umwihariko mu bice bya Minembwe na Mikenke ndetse no hafi ya Puezero. Imihana igiye itandukanye yagiye igabwamo ibitero binyuze ku butaka ndetse n'ibinyuze mu kirere. Uyu mugabo rero Generali Etienne Ndiziwe, nk'uko amakuru abivuga, amakuru ari kuvugwa byemezwa neza ko yarashwe amasasu 2 mu mutwe. N'umwe mu bari bakuriye ibikorwa bya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo hafi ya yose nk'uko bitangazwa. Ibi bikorwa by'ingabo z'abarundi muri ibi bice ni ukuvuga mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zaho, bisa naho byakomeje kugenda biyoborwa n'izi ngabo z'u Burundi. Nyine ibikorwa bya gisirikare byose byari biyobowe n'uyu mugabo wamaze kwicwa, ndetse bivugwa neza ko ari agahinda gakomeye cyane mu ngabo z'abarundi. M23 ikomeje kugenda itanga amasomo akomeye cyane kuri ubu. Rero benshi baremeza neza ko iki gisirikare cya M23 nyuma yo kwica uyu mugabo arashwa amasasu agera kuri 2 mu mutwe ahita yitaba Imana. Nakubwiye ko yaguye mu birometero 3 turutse Mikenke neza aho yasanzwe muri operasiyo. Bivugwa neza ko yoroheye intare za Sarambwe. Impamvu bamwe bemeza neza ko yoroheye intare za Sarambwe, operasiyo yo kwica generali ubundi ntabwo muyirangiza gutyo gusa, hatabayeho guhangana gukomeye cyane ngo habe hagira n'abayigwamo mu bari gukora iyo operasiyo. Ariko hano intare za Sarambwe binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare, operasiyo yagenze neza 100%, ndetse bivugwa neza ko uretse umusirikare umwe wo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya M23 wakomeretse ku kaboko nabwo bidakabije, abandi bose bagarutse ari bazima. Ni imwe muri operasiyo benshi bavuga neza ko ishobora kuba yakozwe hari amakuru yizewe 100%, ndetse ahuye n'ayatanzwe bigasangwa n'amakuru ahuye n'ari kuri tere, ibyorohereje izi ntare za Sarambwe gukora ibyagombaga gukorwa. N'amakuru yemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba yagambaniwe na bamwe bo mu gisirikare cya leta ya Kongo, bashobora kuba bari gukorana bya hafi na M23, ariko nta makuru atakemezwa kuko nta kimenyetso gihari. Igihari nuko uyu mugabo yamaze kuba yaraswa mu mutwe ndetse agapfa, nuko abarundi bahita batangira guhaguruka nyuma yaho bamenye iyi nkuru. Mbere yuko uyu mugabo apfa kandi hari hatangiye imyigaragambyo imeze nk'aho ari umwuka mubi ku butaka bw'u Burundi, noneho byahise bihumira ku marari. Uyu mugabo ni umwe mu bagenda barikoroza cyane, nubwo yagiye akora operasiyo kandi bivugwa neza ko yakoze operasiyo zitandukanye mu ngabo z'abarundi. Ubu tuvugana rero nawe bamaze kumukoraho operasiyo ikomeye cyane, ariko abarundi bo baravuga neza ko ingabo zabo zikomeje kugwa kuri ubu butaka, ari ibintu biteye isoni cyane. Ubu tuvugana Generali Nyene Cyubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kusa naho ari kuryozwa ibijyanye n'aba basirikare b'u Burundi bakomeje kugwa kuri ubu butaka. Umunsi ku munsi ibirego birakirwa, ndetse umunsi ku munsi imirambo y'ingabo z'abarundi bari myinshi cyane, kugeza kuri ubu ngubu bamwe bavuga neza ko noneho bigezaho bitagomba kwihanganirwa. Uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi agomba kuryozwa iyi mibiri cyangwa se ubuzima bw'abasirikare b'u Burundi. Bigeze mu bagenerali ndetse n'abandi bakomakomeye, bivugwa neza ko bagenda bitwa ndetse n'abafitwe na M23. Ibintu benshi bavuga neza ko ingabo z'u Burundi zahatakarije imbaraga zitigeze zitakaza mu ntambara cyangwa se mu bikorwa bya gisirikare ibyo ari byo byose. Nyuma y'uko M23 imaze gutangaza urupfu rwa Koloneli Ngabo ndetse na kapiteni, uyu nta wundi ni Shukuru. Aba rero nakubwira gato uko operasiyo yabo yagenze. Ni operasiyo M23 yakoze nk'uko isanzwe bikora, operasiyo igamije gufata bamwe mu bayobozi b'urugamba ku gisirikare cya Kongo ndetse na Wazalendo n'abarundi, kugira ngo baze kugenda bacibwa intege abasigaye, ndetse aba bakuru muri bo nibamara gucakirwa bize kuba nkaho bibaye icyuho gikomeye cyane. Yes, nibyo M23 yabigerageje kandi nabigeraho mu gukora operasiyo hano muri Rucuru, ibasha gufata uyu nta wundi ni Koloneli Ngabo ndetse na kapiteni Shukuru. Ubu bamaze gufatwa ku munsi w'ejo. Nyine izi nkuru twakomeje kugenda tuzigarukaho. Aba bakimara gufatwa M23 ikoresheje abakomando bakomeye cyane bo mu itsinda rikomeye ribarizwa mu mutwe w'ingabo zidasanzwe muri M23, bafashe abagabo ari bazima neza, barabazana babageza aho bagombaga kubageza mu defense za M23. Abagabo bakimara kwagira batangiye kuhatwa ibibazo byinshi cyane ndetse babazwa byinshi. Urumva ibijyanye n'amakuru y'ubutasi M23 yashaka kumenya byinshi
byinshi cyane imikorere yabo n'ibyo bari gupanga byose babagabo, kuko nta yandi mahitamo bari bafite, bagombaga gutangaza icyo ari cyo cyose bagomba kuba bafite nk'aho ari ukuri kw'ibyo bakora ndetse n'uko babikora n'ibyo bapangaga. Mama 23 mu kubabaza, ariko inkuru igezweho nonaha nyuma y'uko ejo bafashwe umunsi wose Mama 23 ibabaza, na n'ubu habaye ikimeze nk'aho ari ikintu gitunguranye kumva ko bamaze gupfa. Benshi ntabwo baremeza ko aba bagabo babiri bamaze kwicwa, bamwe bavuga neza ko Mama 23 idashobora guhita ibica kuko bano iba iri bugende bifashisha mu bijyanye na information ndetse n'ibindi bijyanye n'ubutasi no kumenya amakuru, ariko bamwe mu bavuga amakuru natwe tutaremeza neza. Igihari twemeza nuko Mama 23 yabafashe ku munsi w'ejo ndetse banagaragara rwose mu mashusho magufi ya Mama 23 bafite, ariko ikigezweho ngo nuko bashobora kuba bamaze kwicwa nyuma y'uko hari gutegurwa igitero gikomeye cyane cya Special Force y'abahibu ngo kigerageza kuza kubabohoza mu maboko ya Mama 23. Amakuru avuga neza ko Mama 23 rero mu kwanga kuza guhangana n'aba bagabo bishobora kuza gutuma iza kubatakaza mu buryo bworoshye. Bamwe bavuga ko bahise bicwa, abandi bakavuga neza ko bakuwe mu ibi bice bari bamaze gushyirwamo ku munsi w'ejo bakimurirwa mu bindi bice, ari nacyo mbona gishoboka. Gusa turaza kumenya niba koko abo bagabo babiri barimo Colonel Mugabo ndetse na Kapiteni Shukuru niba koko bagihumeka umwuka w'abazima, kuko bisa naho bitoroshye. N'amakuru akomeje kugenda riravugwa muri byinshi cyane hariya mwabira bice bya Rucuru ndetse n'inkengero zaho Mama 23 igiye ifite defense akomeye cyane. Reka nanone nkubwire ikijyanye naho ingabo z'u Burundi ziri kugwa ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nimara kubikubwira kandi uraza kumva uko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye. Abadede, ubwo ndavuga aba basirikare b'igihugu cya Kongo nk'uko bamwe basigaye babita, basigaye bafite ubwoba budasanzwe nyuma y'uko byamenyekanye neza ko Mama 23 na twirwanaho bashatse kubabaza ndetse ngo bamare umubare wabo kuri ubutaka. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare benshi bapanzwe koherezwa kuri ubutaka bwa Kongo bisa nkaho batabashaka kujyayo ndetse bakagaragaza kudashaka kugira umuhati wo kujyayo, ndetse bamwe bakemera bagafungwa kugira bajye muri iyi mirwano. Ubu tuvugana rero perezida w'igihugu cy'u Burundi abaturage batangiye kumucanaho umuriro nyuma y'uko bivuzwe neza ko hari abasirikare benshi cyane b'u Burundi bakomeje kugenda bagwa muri iyi mirwano ndetse mu bihe bitandukanye. Bamwe bakabeshya imiryango yabo ko ngo baturutse igisirikare, kumbi baramaze kuraswa n'izasarambwe ndetse na twirwaneho mwiriya misozi miremire ya Mikenke na Minembwe ndetse n'ibindi bice bagabagamo ibitero, ibice nka bya Bijombo, Puezero, ibice nka Plaine d'Oruzizi ndetse na Sange. Aho hose abarundi bagiye bahagwa n'abafatiwe mpiri muri ibice ni benshi cyane, kugeza ubwo leta y'u Burundi yamaze gusa naho ijya ku gitutu. Abaturage basa nabo batangiye imyigaragambyo yeriye nyuma yo kugenda babivugira mu ngo zabo ndetse baterura bakandika bazimiza ku mbuga nkoranyambaga. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi byose bari kubimwegekaho, amaraso y'aba barundi araza kuyaryozwa uko byamera kose, kuko benshi bemeza neza ko igisirikare cy'igihugu kidakwiye gukoreshwa mu buryo bw'ubucancuro, bakambuka imipaka bakajya gukorera amafaranga ajya mu nyungu za perezida ubwe, atari n'amafaranga ari buze gufasha iki gihugu cy'u Burundi mu kwikura mu bukene. Ikomeye cyane yabereye Gatoyi, ndetse bivugwa neza ko rwose ibi bice byongeye kugaragaramo ibitendo bikomeye cyane. Mama 23 yarwanaga ku bintu bibiri. Icya mbere ni ukuba yageragezaga guhagarika ibitero byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari ibitero byari bwifashishwe mu buryo bwo kurimbura zimwe mu defense zikomeye z'igisirikare cya Mama 23 nk'uko amakuru yari yamaze kugenda bigaragaza. Kuri ubu ngubu rero hakaba hamaze kugaragara ibimenyetso bigera kuri 3 byemeza neza ko aba bacancuro bari bamwe mu bagize uyu mugambi mubisha ariko waje kuburizwamo. Ni operasiyo ikomeye cyane Mama 23 bivugwa neza ko yakoze, ariko kandi Mama 23 benshi bamaze kugaragaza neza ko isigaye ifite uburyo ihishamo ibintu byayo bitewe no kwirinda kuba yakibasirwa n'amahanga. Ariko abazungu ndetse cyangwa se abacancuro bari baje kuri ubutaka bwa Kongo, benshi bavuga neza ko Mama 23 yirinze kuba yaberekana ndetse yashobora kuzaba higiye bagahurizwa hamwe bakongera gukorerwa nk'ibyo bakorewe na Wiringoma ubwo bafatirwaga hariya mu mujyi wa Goma. Murabyibuka gahunda ya kwikiri ubwo hari abacancuro benshi cyane bafatiwe mu mujyi wa Goma mu nkundura yo kwigarurira uriya mujyi wa Goma, bikozwe na Mama 23. Kuri ubu nanone hongeye kuba ibitendo n'ibitangaza bikomeye cyane, aho intare za Sarambwe zongeye kugaragara mu by'ukuri zitanga isomo rikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo.
Kongo by'umwihariko abacancuro bivuga neza ko muri iki gice kugira ngo hongeye kugurutswa drone ari ibintu bitazorohera iki gisirikare cya leta ya Kongo, bitewe n'uko amakuru yamaze kujya hanze ari uko abacancuro bamaze kwicwa ndetse n'aba bafashwe ari bamwe mu bari bahedinze ibikorwa byo gukoresha ibijyanye na tekinoloji n'ikirere kuri ubu ngubu bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Inkuru zituruka Masisi ziremeza neza ko iyi mirwano yabaye ariko ikaba mu buryo butigeze buteza urusaku rukomeye cyane, kubera ko operasiyo yakozwe n'abakomando bifashishije zimwe mu ntwaro gakondo ndetse zisanzwe zikoreshwa n'abakomando harimo ibyuma, udushoka ndetse n'ibiziriko, ariko kandi n'imbunda ntoya zumvikanye zitamaze umwanya munini. Ibi rero byaje kuburizamo igitero cya drones cyari cyateguwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko cyari igitero kitari bunagere Masisi gusa, ahubwo cyari bunazenguruka kikanyura za Rubaya hose kigenda kimisha ibisasu. Zari drone bivuga neza ko zari nyinshi cyane, zari buze kugurutswa, ndetse drone za kamikazi nyine zino z'ubwiyahuzi ziba ziziritseho ibisasu zikagenda zibirekura nazo ziturika. Ibintu rero byari buze guteza ikibazo gikomeye cyane ingabo za M23, abaturage ndetse n'abandi bose babarizwa mwa biriya bice. Ni inkuru igezweho nonaha iri gusobanura byinshi cyane ku bijyanye n'uko urugamba rwari rupanze, ariko kandi ndakubwira neza ko M23 ikemera gukora iyi operasiyo nanone hahise humvikana izindi nkuru ziri guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ibice byose bikomeje kugenda biberamo imirwano muri Kivu y'Amajyepfo ho mu by'ukuri nta bacancuro bari kuhagaragara nk'uko bimaze kugenda bigaragara. Ibitero byinshi cyane byaturukaga ku kibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Copo, bisa nkaho byamaze gucogora nyuma y'uko M23 ihagabye igitero gikomeye cyane hariya kwa kiriya kibuga cy'indege. Ibikoresho by'itumanaho, ibikoresho bikoreshwa nyine muri communication ndetse n'ibindi byose byamaze kugenda byangirika, amadrones ndetse n'izindi computer bakoresha bakora amakoordinate y'ibi bikoresho byose byamaze kwangirika. Bivuze neza ko ubu ngubu intambara iri kubera ku butaka twirwana ikomeje guhangana nta mbabazi n'igisirikare cya leta ya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko imirwano mikenke ndetse umuhanda werekeza Puezero hose hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane y'imbunda ziri gukoreshwa ku mpande zombi, yaba twirwaneho na M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko icyatunguye benshi cyane ni uko abarundi basa naho banze kongera kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Namakuru yemeza neza ko igisirikare cy'abarundi mu by'ukuri kitongeye kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi bemeza neza ko ari ibyamaze kukibaho nyuma y'uko bivugwa neza ko abarundi bakubitiwe muri ibi bice, ku buryo benshi bashidikanya ku bijyanye n'umubare w'abarundi basigaye muri iyi mirwano. Aha rero hagaragaye imirwano bivugwa neza ko ingabo z'abarundi zitari ziri kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba. Benshi banemeza neza ko harimo n'ingabo z'Uburundi zamaze kugenda zivumbura ku buryo kongera kugaragara muri iyi mirwano bizagorana. Benshi nanone bagashingira ku kijyanye n'uko ingabo z'abarundi zidashaka kongera kugaragara muri iyi mirwano, ahubwo wazarendo zamaze gushyirwa imbere ari naho ziri gukorera amakosa akomeye cyane. Humvikanye amasasu benshi cyane yagaragaye araswa mu kirere, bivugwa neza ko byakorwaga n'izi ngabo za wazarendo muri ibi bice. Benshi bagahita bemeza neza ko kugeza kuri ubu ngubu iki gisirikare cya M23 na twirwanaho bakomeje kugenda bagira ikimeze nka duo cyangwa se ubufatikanye, ubukorane bukomeye cyane, ku buryo izi ngabo za leta ya Kongo muri ibi bice bisa nkaho byabagoye. Agahenge kamaze iminsi nyuma y'uko M23 ishwanyaguje ndetse ikaza kwangiza hategurirwaga ibitero bya drone. Ubu tuvugana abaturage batuye mu bice byari byamaze kwibasirwa n'ibi bitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bamaze iminsi bafite agahenge, ndetse bisa nkaho ubuzima n'icyizere byatangiye kugaruka mu gihe izi drone zitarongera kwisuganya ngo zongere kubamishwaho, kuko bisa nkaho Tshisekedi perezida w'igihugu cya Kongo ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bafatikanyije na FDLR ndetse na wazarendo bakomeje kugenda banoza umugambi wo kuba barimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge buherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru akavuga neza ko ubu ngubu umugambi waburijwemo na M23. Ingabo z'u Burundi zagombaga kuba ziri ku butaka bwabo zicunze umutekano, abasirikare bose bagombaga kuhoherezwa ndetse n'ibikoresho
ibikoresho bagombaga kuhajyana banze binangira umutima. Bamwe bavuga neza ko ibi batabishaka nk'uko byagaragaye. Nta musirikare n'umwe yigeze uva kuri iki cyemezo, bose banzura ko nta mpamvu, ndetse bisa nk'aho bafite agasuzuguro kadasanzwe. Bamwe bahoze babihuza n'uko bafite ubwoba bwo kwegera imipaka mu gihe perezida w'igihugu cyabo amaze iminsi agaragara ashotora ibihugu bibanyi, ariko abandi nabo bakavuga neza ko bitabaye ubwoba bwo gutinya ibishobora kubaho mu gihe perezida w'igihugu cyabo yaba akomeje gushotora ibihugu bibanyi cyangwa se ibihugu by'ibituranyi. Uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo asa naho ari agasuzuguro, rero barimo baramusuzugura. Bivugwa neza ko mu gisirikare cy'u Burundi harimo abasirikare bakomakomeye, bamwe bagiye bagumura abandi kugeza ubwo hari n'abatangiye gutoroka igisirikare bakigira mu ishyamba rya Kibira ahabarizwa ingabo za Red Tabara. Uyu mutwe bivugwa neza ko ari wo ukomeza kugenda ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Ni umutwe yiganjemo bahunze maze mu gihe mu Burundi habaga kudeta biza kurangira yaba abasirikare ndetse n'abasivile bakoze uyu mutwe, kubera ko perezida w'igihugu cy'u Burundi uyu akimara kujyaho Evariste Ndayishimiye yanze ko bataha, kuko yavugaga neza ko ngo harimo abatifuriza igihugu cyabo ineza, ndetse ngo harimo abakorana n'ibihugu ngo bishaka kumukura ku butegetsi. Kugeza kuri ubu rero haravugwa agasuzuguro cyangwa se gucikamwe ibice, kuko abasirikare bakuru basa naho bamaze kugumura bagenzi babo batoya. Bisa nkaho uyu mugabo ashobora no kuzisanga rimwe na rimwe yatewe kudeta, nk'uko nawe ajya abyivugira ko afite benshi cyane baba bashaka kumutembagaza ku butegetsi nk'uko akomeza kugenda abigaragaza. Kugeza kuri ubu ngubu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi imyanzuro ari gufata ari imyanzuro ari gukoreshwa n'ibyo ari guhura nabyo bisa n'imitego bari kumutega. Kuri ubu rero gufunga abasirikare bisa naho byamurambiye, kuko hari abasirikare benshi cyane bamaze gufungwa bazira ibyaha bito nk'ibi ngibi. Nuko rero kubona ko ashobora kuzisanga bose barashiriye muri gereza, kandi ntabwo aba ari ibyaha bigiye kubakatira, ni ibyaha bitoya cyane bagenda bagafunga igihe gito bakagaruka. Rero ibi byaha bijyanye na discipline bisa nkaho mu ngabo z'u Burundi FDNB bikomeje kugenda abyiyongera. Abasirikare bamwe na bamwe batagera mu kizuru cyangwa se batazi ibiri kuba, bo ntabwo bamenya ikijya mbere. Nuko bivugwa neza ko hari itsinda ry'abasirikare bakuru bamaze gufata umugambi wo kuzahirika ubutegetsi, akaba aribo bamaze kwinjira mu matwi y'abasirikare bato ndetse n'abandi bafite amapeti mato asanzwe, kuba bakomeza kugenda bitwara uko bashatse. Ni mu gihe babwiwe ko ku butaka bw'u Burundi ho uturukayo werekeza ku butaka bwa Kongo bizongera kugorana. Ni nayo mpamvu bivugwa ko abari ku butaka bwa Kongo batinzeyo, bananiriweyo, benda gushirirayo, bitewe n'uko kohereza abandi bijya bigorana cyane, bisaba process n'igitsure gikomeye cyane nanone ku bataragezweho, kuko abenshi bamaze gusobanukirwa ukuri ko perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi uyu General Evariste Ndayishimiye afitanye gahunda na perezida Tshisekedi yo kuba akomeza kumwerereza aba basirikare bakomeza kugenda bagwa kuri uru rugamba. Ni inkuru zigaragaza neza ko kugeza kuri ubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo muri rusange aribo bari kugenda bahura n'izi ngaruka zikomeye cyane, kuko ababafashaga muri iyi mirwano bamaze gusa naho babahinduka uburyo butunguranye. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho atagifite kontrole 100% kuri bamwe mu basirikare, hasa naho hamaze gucikamwe ibice. Benshi batangiye guterwa ubwoba n'ibishobora kuba mu gihe cy'amatora ateganyijwe umwaka utaha, dore ko n'iminsi yakomeje kugenda igenda. Bigaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa imitego. Benshi bavuga neza ko iyi mitego ari kugenda ategwa bisa nkaho yose atazayisimbuka, ndetse bisa nkaho mu by'ukuri bakomeje kugenda abamugenza. Uyu kandi utegetse igihugu cy'u Burundi akomeje kugaragaza neza ko u Burundi bwe ari igihugu ngo gifite iby'agaciro bigezweho kurusha n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubushinwa, nk'uko aheruka kubivuga, avuga neza ko igihugu cye ngo gifite peteroli buriya ngo ndetse amariba menshi cyane ya za essence aherereye mu bice bitandukanye. Ubu tuvugana rero akavuga neza ngo ko igihugu cye giteye imbere kurusha Ubushinwa ndetse na Amerika, ibyo abarundi bumva bakumva ko ari ukubushinyagurira ndetse no kubakina ku mubyimba, mu gihe inzara iri kuvuza ubuhuha. Igitoro nacyo cyaduze mugabo kugezaho
na zimwe mu ngendo zitagikorwa kubera izamuka ry'ibikomoka kuri peteroli rimwe na rimwe bigeraho bikanabura burundu ku isoko kugeza ubwo baba bafata amajerekani bajya kubishakira mu bihugu by'ibituranyi. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse binyuze mu bakuru ndetse n'abashinzwe gukurikirana imikorere yacyo ndetse na perezida w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bamaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Ni itangazo ryemeza urupfu rw'abajenerale bagera kuri 2. Abangaba Meja General 2 bapfuye ndetse bivugwa neza ko baguye ku butaka nyine bari barimo bagerageza kukorodona cyangwa se kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'iki gisirikare cyabo cya FARDC mu mugambi wo kwisubiza Rubaya n'amasisi yakomeje kuvugwa operasiyo z'ama 23 ziri gukorwa n'itsinda rikomeye cyane ry'abasore bo muri Special Force, itsinda ry'ingabo ridasanzwe nyine. Aba ngaba nibo bivugwa neza ko bakomeje kugenda bakora ibi bikorwa bitandukanye bikomeye byo kuba bagerageza guhitana abakuru ndetse n'abayoboye urugamba. Ubu tuvugana rero aba bajenerali 2 bamaze kwicwa ndetse bishwe mu mirwano isa naho itari inakomeye, ahubwo mu 23 yaje kwinjirira zenguruka iza gutungura ku buryo bukomeye cyane, aho aba basirikare bari bamaze kugera ndetse kugira ngo baze gutanga briefings za nyuma ku bitero bikomeye cyane byari byamaze gutegurwa n'igisirikare cya 23. Ubu tuvugana imirambo y'aba ngaba byamaze kwemezwa neza ko yamaze no kugezwa i Kinshasa, ahari amarira n'agahinda mu gisirikare cya leta ya Kongo. Itangazo ryasohowe ndetse rinasinywaho n'umukuru w'ingabo, aho byemezwa neza ko ari igihombo gikomeye cyane. Bisa nk'aho ingabo za leta ya Kongo zamaze kugira umujinya w'umuranduranzuzi ndetse zatangiye gutegura ngo ibitero bisa naho biremereye cyane. Ni nyuma y'uko ibitero bya drone byamaze kuba nk'aho binetralizwa na 23 ikabiburizamo ku buryo bukomeye cyane, ndetse no muri ibice n'ubiko bw'indege bukaba bwarangijwe. Ndavuga izi ndege z'intambara ntoya za drone. Ubu tuvugana Tshisekedi bivugwa neza ko yongeye gutuma indege mu bwoko bwa Su-25 nyuma y'uko izari ziri kuri ubutaka inyinshi zagiye zangirika zikaraswaho ndetse izindi zigera kuri 3 zahanuwe, kandi izi ni indege zihenze cyane ku buryo ushobora kutabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo urayiguze. Tshisekedi biravugwa neza ko iyo yamaze gutuma mu gihugu cy'Ubushinwa nk'uko bigenda bitangazwa, ariko bamwe bavuga neza ko uyu mugabo yayitumye muri Turkiya ariyo izifashishwa mu kwihorera ndetse no guhorera aba basirikare be bamaze kwicwa ku buryo bw'amaherere. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacitse intege muri ibi bice, bisa nkaho batakiri kuhagaragara. Benshi baremeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri izi ngabo. Gusa nanone benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibataza gucunga neza baza kwisanga abakuru muri cyo bose bamaze gushira, kuko byamaze kugaragara neza ko harimo abagambanyi bakomeye cyane bindiriwe bakorana na 23 mu nyungu zayo, kandi aribo batanga amakuru na muvomi yari yose, bakanatanga na kote febre na kote foru zabo kugira ngo 23 ize kugenda ibakubitira mu cyico, ndetse abangaba bakaza kwihunza ahari kubera ibi bikorwa. Bivugwa neza ko ubutasi bwa 23 bwamaze kwinjirira bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba bagenda batanga bagenzi babo ndetse bakabagambanira ku buryo bw'amaherere. Ubundi ntabwo bibaho, ntabwo bisanzwe ko abajenerali bagera kuri 2 bose bashobora kwicirwa icyarimwe ndetse baba bafite abarinzi, bafite uburyo bateguyemo ibikorwa byabo. Gusa bitewe n'uko bari baherereye mu bice batekerezaga neza ko 23 kugeramo bisa naho bigoye, bisa nkaho 23 yari ifite amakuru ndetse yuzuye ya muvoma iyo ari yo yose, ndetse naho bashobora kuza kunyurira kugira ngo baze gutungurwa banaraswe igitaraganya. Ni inkuru zibabaje ziri guturuka mu gisirikare cya leta FARDC ahangaha nyine ku butaka bwa leta ya Kongo. Nanone ariko ku butaka bw'u Burundi haravugwa umwuka mubi mu gisirikare, ndetse haravugwa imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gufatirwa umukuru w'igihugu, nyuma y'uko bivugwa neza ko umukuru w'igihugu konte yanyujijweho amafaranga amamiliyoni menshi cyane ikijyanye n'ikiguzi cy'abasirikare b'u Burundi bari ku butaka bwa leta ya Kongo. Iyi konte kuri ubu ngo irera nta n'urutoboye ruriho, mu gihe hari hagiyeho amamiliyoni menshi cyane. Bivugwa neza ko yari yaturutse mu gihugu cya Kongo, nyuma y'uko kandi aya mafaranga buri w'irengero Tshisekedi asa naho we yamaze
amaze kubohoka yamaze kuyohereza, ariko perezida w'u Burundi we arahatwa ibibazo na bamwe mu basirikare be ndetse n'abandi basobanura byinshi cyane ku bijyanye n'irengero ry'amafaranga. Bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba yaramaze kuyubakamo inzu ikomeye cyane, bivugwa neza ko yujuje mu gihugu cy'Ububiligi. Turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru n'irengero ry'amafaranga, ariko hari izindi nkuru nanone zivuga neza ko uyu mugabo mu gihe yaba atsinzwe amatora ashobora no kuza gufata umwanzuro wo kwimukira akigira mu gihugu cy'Ububiligi. Ubu tuvugana rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nk'uko yiyita aya mazina yose, perezida w'igihugu cya Kongo, benshi bamaze kwemeza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umushuka mu bihe bitandukanye, akamubwira gufata imyanzuro isa naho itari feya ku bijyanye no kuba igihugu cya Kongo gikeneye amahoro. Uyu mugabo yagiye yirebaho cyane, ntashake kumva iby'amasezerano y'I Washington ndetse n'ibijyanye n'ibyo ari kugenda asinyanya na mama 23 bivuga, bikaza kurangira ahubwo ahise abihindura agaca inyuma akajya gusaba ubufasha bw'ibiturika ndetse n'intwaro nk'uko yagiye abigaragaza, ndetse asaba ibihugu bitandukanye ngo abasirikare ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere, nyamara bikaza kurangira bitamuhiriye. Ubu tuvugana rero ashobora kuba byarangiye, ndetse nk'uko biri kugenda binugwanugwa araza gutumizwaho vuba aha ngaha, ndetse bitarenze amasaha 21 Tshisekedi araza gushyirirwaho impapuro ziza kuba zifatwa nka manda dare cyangwa se ni impapuro zo kumuta muri yombi. Tshisekedi ni umuyobozi w'igihugu cya Kongo nibyo, ariko uru rukiko si ubwa mbere si ubwa kabiri ruburanisha bimwe mu bikomerezwa nk'uko bigenda bigaragara. Tshisekedi arashinjwa ibyaha bigera kuri 5. Icyaha cyo kuba yarakoze iyica muntu cyangwa se iyica rubozo ku baturage baherereye Iminembwe. Ibi kandi byakozwe n'ingabo ze, bivuze ko nawe abizi kandi ari uba wazitumye. Ibyaha by'intambara, ni ukuvuga ni ibyaha by'intambara, na amadrone y'iki gisirikare cya leta ya Kongo yakomeje kugenda arimbura abantu za Rubaya na za Minembwe. Nanone icyaha cyo kuba yaranyuruje umutungo ari kuba wagirira akamaro abaturage, akaza kwigwizaho umutungo ndetse agakoresha inyungu z'igihugu mu nyungu ze, ni nk'ako twabivuga. Arakurikiranwaho ndetse n'ikindi cyaha gikomeye cyane cyo kwirukana abaturage mu gihugu cyabo, ndetse ibintu bifatwa nk'aho ari icyaha gikomeye cyane kumenesha impunzi, by'umwihariko na mama 23 irafatwa mu bo ari gushaka kwirukana ku butaka bwabo. Ni ibyaha byinshi cyane, ariko ibyiganjemo bikomeye ni ibyaha by'intambara ndetse n'ubwicanyi, ibyaha by'ivangura ndetse n'ivanguramoko nyine. Ibi byose bimuriho ndetse bisa nk'aho bifite n'ibimenyetso. mama 23 mu bihe bitandukanye yagiye igerageza gupushinga ibi birego, ndetse ikagaragaza ko uyu perezida w'igihugu cya Kongo ari umwe mu bahedinze ibikorwa bya FDLR ndetse n'izindi nyeshyamba zikomeje kugenda zifata ku ngufu zikanatwika abaturage. Ibi rero byagiye bigaragaza ko perezida w'igihugu cya Kongo muri rusange asa naho yamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho ICC International Criminal Court, uru rukiko ruhana ibyaha mpuzamahanga ndetse rwiganje mu guhana ababaye akahebwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araza kwisanga imbere y'inkiko. Biravugwa ko impapuro zo kumuta muri yombi ndetse zamaze kugenda zinozwa. Biravugwa neza ko bitarenze amasaha 21 dushobora kuza kumva indi nkuru. Ibi biraza kugenda bite igitutu gikomeye cyane Kinshasa. Abasirikare benshi cyane aho bari mu bice bitandukanye basa naho batagishoboye kuba barinda imipaka cyangwa se aho bahana imbibi n'ibice 23 kontrola. Ahari kubera imirwano ho bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zamaze kuba dekuraje, nta mbaraga. Benshi bavuga neza ko motivation mu gisirikare cya Kongo iri hasi. Tshisekedi none wasangayikishijwe n'ibibazo bye biri personnel bitandukanye no kuba yahangayikishwa nuko izi ngabo zibayeho. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatirwa imyanzuro ikomeye cyane biturutse kwa Tshisekedi, aho bashinjwa ibyaha birimo gukorana na AFC 23 bagakorana ngo n'ibihugu, aho bivugwa neza ko hari abasirikare ngo bakuru bavuganaga n'abitwa baciwe we ndetse n'abandi ngo ku murongo wa telefone, ariko kandi bakaba ari abasirikare batari aba Kongo ngo ibihugu by'ibituranyi. Bivugwa neza ko ngo bagambaniye
gisirikare cyabo cya Kongo. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda biteza intugunda ndetse no gucikagurikamo hagati muri iki gisirikare cya Kongo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu bice baherereyemo by'umwihariko ibiri kuberamo imirwano barimo baragaragaza intege nke ndetse no gucika intege ku buryo butari busanzwe. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kitari organize. Imiyoborere yasubiye inyuma, abajenerali bakuru bari gusubiranamo, ugasanga buri umwe afite igice cy'ingabo kimwumva ndetse kimwumvira, abandi nabo ugasanga bafite igice cy'ingabo basa naho bamaze kugira izabo. Ibi rero bigakomeza kwafekita ku buryo bukomeye cyane umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, ibice biri kuberamo imirwano byo ntabwo yigeze ihagarara na gatoya, haracyumvikana ibiturika ahari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya neza werekeje Minembwe. Bisa nkaho abanyamurenge bo batazabona agahenge, nubwo bisa nkaho izi ngabo zabo zikomeza kugenda zirwanaho, ariko iminsi ntirenga ibiri batatatswe ndetse batagabweho ibitero bikomeye cyane. Gusa amahirwe bafite nuko noneho ubu ngubu ibitero biri guca ku butaka bakabasha guhangana nabyo. Iyi ni inshuro igera ku ya kane amasezerano asinywa hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23, ariko bikaza kurangira ibyasinywe bidakozwe, uruhande rwa Kongo rukica amasezerano nkana. Tshisekedi akigera iwe agituruka iyo basinye amasezerano, yaba Doha, yaba mu gihugu cy'Ubusuwisi, yaba hariya muri Leta Zunze za Amerika, uyu mugabo yagiye agaragara hindura imvugo umunsi ku munsi. Ibintu benshi bavuga neza ko ari byo bikomeje kugenda bimukoraho, bikaba bituma agiye komongana. N'amakuru avuga neza ko perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi Antoine Felix yamaze kuba yakegeranya ibikapu, nk'uko bivugwa neza ko uyu mugabo ashobora kuba agiye guhungira mu gihugu cy'Ububirigi. Uribaza ngo bigenze bitera iki gitumye Tshisekedi agiye guhunga? Ese ku cy'Ububirigi ariho yirukankira buri gihe iyo habaye saga cyangwa se ikibazo gikomeye cyane, dore ko bamwe banavuga ko afite ubwene gihugu bw'Ububirigi, ibintu ubundi bitabaho ko perezida agira ubwene gihugu bubiri. Ibi ndaje mbikubwira igitumye Tshisekedi ashaka gufata indege ye prive ngo yirukankire mu gihugu cy'Ububirigi, uko abona neza ko ibintu bitoroshye. Ndaje nkubwire, ndanakubwira nanone ko ku butaka bw'u Burundi hakomeje kuvugwa intugunda zikomeye cyane hagati y'abashaka ko perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva yiyamamaza ndetse akaba yatorerwa umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ari gutegurwa. Nanone inkundura hagati mu gisirikare nyine mu bandi batifuza ko uyu mukuru w'igihugu yakongera kuyobora. Ibi ndabigusobanurira cyane. Ni inkuru nanone zigezweho nyine hano mu karere k'ibiyaga bigari, turi ku butaka bwa Kongo, aho tugiye kubwira inkuru zikomeye cyane muri aka kanya. Ni inkuru zemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bafite akazi gakomeye cyane kuri ubu ngubu. Noneho perezida w'igihugu cyabo yamaze kugaragaza ibimenyetso by'uko ashobora kuba yamaze no kurira rutemikirere, nubwo bamwe bavuga neza ko uyu mupangu hari, ndetse mu masaha makeya uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kurira imwe mu ndege ze akaza kwerekera mu gihugu cy'Ububirigi. Ni amakuru avuga neza ko Tshisekedi bitewe n'uko mu Bubirigi yahabaye ndetse aho yakoraga akazi k'ubutagisimeni, aho yatwaraga baga ndetse n'ibindi bikomoka ku mafarini, ndetse aza kuza guterekwa ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Uko byagenze murabizi. Uyu rero iyo habaye ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, agaragaza ko mu Bubirigi ariho hantu honyine ashobora guhungira. Ububirigi bwagiye bushyigikira Kongo ndetse bagakorana projet zitandukanye, ariko inyinshi zabaga ari mu nyungu z'Ububirigi. Kuri ubu rero igitumye Tshisekedi agerageza guhunga ndakikubwira muri ubu buryo. N'amakuru agaragaza neza ko M23 yamaze kugenda ikorana bya hafi na bamwe mu basenior officers, abasirikare nyine bakomeye b'amapeti yo hejuru mu manyenyeri mu gisirikare cya leta ya Kongo. Aba rero bakaba bakomeje kugenda batega imitego y'imishibuka Tshisekedi aho anyuze hose. Ntago byari bisanzwe ko M23
cyangwa abandi bantu bataramenyekana bashobora kwifata bakarasa ibibombe n'ibikompura biremereye cyane hariya mu nkengero z'umujyi i Kinshasa. Ibyo benshi cyane bagiye bafata nk'aho ari uburyo Tshisekedi yakomeje kugenda agaragarizwa ko atishimiye ndetse ashobora no kugambanirwa igihe icyo ari cyo cyose. Hagakomeza kugenda hagaragara ibiturika mu nkengero z'uyu mujyi wa Kinshasa, ndetse aho n'umuhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu wigeze gutegwamo igiturika, ariko ku bw'amahirwe giturika Tshisekedi yatarahagera nk'uko byari byapanzwe. Ibi byose byamaze kumutera ubwoba, ariko ngo amakuru aturuka mu butasi bw'igihugu cya Kongo aramubwira neza ko ari abashaka kumuhitana muri iyi minsi mikeya. Byakubitira neza ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'iyamaze kumukaraba, ugendeye ku byo yamaze gutangaza, ukemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo mu by'ukuri ashobora kutaza koroherwa muri rusange. N'amakuru avuga neza ko rero Tshisekedi ubu tuvugana inkuru nyinshi zishobora kuza kuvugwa yamaze kugera mu gihugu cy'Ububirigi, ariko akaza kugerayo nk'uko yabigize ibanga, adashatse gutangaza byinshi cyane kuko nta butumwa bw'amahoro cyangwa se ibindi bifitiye inyungu igihugu cya Kongo agiyemo. Niwe n'ubuzima bwe ushobora kuba atoroka, ndetse akaba ariho abarizwa. Ubu tuvuga n'umugore we ari kubarizwa mu gihugu cy'Ububirigi, yagiye ku munsi w'ejo nk'uko bitangazwa. Rero niho benshi bemereza neza ko Tshisekedi nawe afite umugambi ndetse yamaze kuwunoza wo kwerekeza mu gihugu cy'Ububirigi, aho benshi bamushinja kuba atiteye ku bangongomani bageraho bikomeye maze bakamubura, maze agakomeza kugenda agaragara avuga amagambo benshi bavuga neza ko ibyo avuga atabishyira no mu bikorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Nanone kandi hakomeje kugaragazwa amakuru menshi cyane avuga neza ko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi hari abaturage bamwe na bamwe batamwiyumvamo ku bijyanye n'uko yakongera kubayobora, kandi bakaba bagaragaza neza ko ari bo mubare nyamunini, mubare nyamwinshi. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje nawe kugenda arikoroza. Biravugwa neza ko uyu mugabo yakomeje kugenda abwirwa kenshi byo gukura abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ariko akavunira ibiti mu matwi. Uyu mugabo rero biravugwa neza ko nawe batangiye kumutega imitego y'imishibuka mu bijyanye n'amatora y'umukuru w'igihugu. Ubu tuvugana igihugu cy'u Burundi kiritegura amatora y'umukuru w'igihugu, ariko perezida bitewe no kutumvikana na bamwe mu bafite inshingano zitandukanye, by'umwihariko abo mu nzego za gisirikare, ku myanzuro imwe n'imwe yiganjemo iy'umubare w'abasirikare ujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bisa nk'aho Tshisekedi yamaze kuba yashyira mu kaga gakomeye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi, inshuti y'amagara, ku bijyanye n'uko abaturage batamwiyumvamo, bakomeje kugaragaza neza ko batanamwifuza. Ibyo benshi bavuga neza ko afite akazi gakomeye cyane ko kubakomveka kugira ngo bongere kumugirira icyizere, babe bamutora mu matora y'umukuru w'igihugu ari gutegurwa kuri ubutaka bw'u Burundi. Amakuru aremeza neza ko ubu tuvugana inkuru ziri gusohoka zituruka ku butaka bw'u Burundi atari nziza neza, kuko bivugwa neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi nawe asa n'uwicariye intebe ishyushye, imyanzuro imwe n'imwe ari gufata ari kuyikoreshwa n'igitutu kimuriho. Abasirikare b'u Burundi nyuma y'igihe kinini cyane bamaze kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barwanya intambara mu bice bitandukanye hafi ya byose bya Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya Ruguru. Ngira ngo nubwo mubizi ko ingabo z'u Burundi ziri kubarizwa hariya hafi n'umujyi wa Uvira, ndetse no mu mujyi wa Uvira mu bice bya Puezero, ibice bya Mikenke, ibice bya Sange na Plaine de Ruzizi, aha hose muri Kivu y'Amajyepfo. Murabizi ko bahereye intambara ubwo yatangiraga mu nkundura ikomeye cyane yo kumanuka mu bice bigerekeza mu mujyi wa Goma, ubwo 26 yari iri mu nkundura za Petit Masisi, za Rumeneshi, ibice bitandukanye nka za Nturo, za Kirorirwe hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, ibice nka bya Rubaya, ibice bitandukanye kumanuka ukagera